بھی بعض گل بھی آخر پت بیچارک مجبور بھی گشگا لگے حل تفرحو بعد ان سمعتا خبر الذبح کا اے فرزند تو ہوتی کشگے حال عشق تو گل بھی تے چیا ہر کا غمزدہ بھی تو پرچی غم پریشان نبی تے خوش جواب داتے دلدار مرا گفت دلدار مرا گفت کے خونت ریزم دلدار مرا گفت کے خونت ریزم گفتم کے فتوحات ازاں نہ گریزم گفتم کے فتوحات ازاں نہ گریزم منی دوستا منا گو کہ مرچی من ترک کشا منگو من کامیاب مت چانا اے کاش بودے بجائے یک جان صد جان اے کاش بودے بجائے یک جان صد جان تامی کشیو بار دیگر می خیزم تامی کشیو بار دیگر می خیزم کاش کہ منی یک جانے میں بیتی صد منی جان بیتی نتا تو یبری کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو تو پدا منا کشتی میں پدا زندگ بیتی نتو صد برا تو منا قربان بکتی میں صد برا زندگ بیتی نتو اے کاش بودے بجائے یک جان صد جان تامی کشیو بار دیگر می خیزم تامی کشیو بار دیگر می خیزم اے ابا جان تلے پرچی ماں تلے یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے ابا جان خدا حکم تعمیل تو کا دیر مکان اللہ حکم تعمیل تو کا تاخیر مکان انشاءاللہ تو گندے کے منچ تو صبر کنا برداشت کنا کم تری بازیست اندر عاشقی جاں باختن کم تری بازیست اندر عاشقی جاں باختن در بساط پاک بازی کفر و ایمان باختن کار مردان است در یک داد جانا ہر دو کون کار مردان است در یک داد جانا ہر دو کون حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن حاصلہ وردن بدشواری و آسان باختن غافلان را گوی سر می آید از خوبان دریغ غافلان را گوی سر می آید از خوبان دریغ باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن باشتا سلطان مل آید بچوگاں باختن شمع تو خوشمی برف روزد مغرمان مردن مردنم شمع تو خوشمی برف روزد مفرما مردنم ذاک نام موزد کسی پروان را جاں باختن ذاک نام موزد کسی پروان را جاں باختن ابا جان تو وطا بچار نمرود آسے تو کا ترہ دور داتے تو اف کو نمرود آسے تو کا ترہ دور اشتا تو اف کو تو کدی گردن تاب دور من بھی تئی چکا ابا سبحان اللہ من بھی تئی چکا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ تو گندے کہ من بھی اف نہ کنا عزیزان محترم نے ابراہیم علیہ السلام چم عرصہ پر بھی تو خوشی آتی کہ الحمدللہ منا خدا نیکی چکی تھا
اگر منی چکا نہ بکتے نے تھے تو من زبردستی ہی کار کرنے کی تگا، لیکن چک فرمان بردار تیار ہے خوشیاں چے ارست اندر فراق یاراں، اندر فراق یاراں بگزارتا بگریم، اندر فراق یاراں بگزارتا بگریم، چوں ابر نو بہاراں بگزارتا بگریم، چوں ابر نو بہاراں بگزارتا بگریم، گرمی کشی ازانم در سینہ نیست حسرات، گرمی کشی ازانم در سینہ نیست حسرات، از درد و داغ ہجراں بگزارتا بگریم، از درد و داغ ہجراں بگزارتا بگریم، تنخواہ شد براحت تا نبودت غبارے، تنخواہ شد براحت تا نبودت غبارے، برخاک کویت اے جان بگزارتا بگریم، برخاک کویت اے جان بگزارتا بگریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ابا جان پور گفتہ اے پدر بشتاب، گفتہ اے پدر بشتاب زود، ساز کن امرے کے در خوابت نمود، بے تأمل کارد بر حلقوم ران، بے تأمل کارد بر حلقوم ران، یا بھی انشاء اللہ ہم از صابران۔ ابا جان کارچہ بزیر ہچ پسو پیش مکان منی رگانا ببر انشاءاللہ من دستوری نہ پا، لیکن ابا جان منی چار وصیت، منی آخری وقتی چار منی وصیت ابا جان، یہ وصیت موت وقت ہر کوتی وصیت کا ممدی وصیت کرنا، انتر بت یدایا ورجلایا، انتر بت یدایا ورجلایا، ابا جان سادی گزیر منی زمین دست و پادا بند، پرچی ہی واسطہ نہ کہ من تچا، پرچی کیلا ازتربا فعوزی کا، تاکہ من چوکے سٹک جنے کا لگا نا سائے درائے گا دور لوٹی، من کے سٹک جنا ابا تی گد پلیت بیان، ہاں تر ایزا رسی مارا بکشی دامن رانا برکاش، مارا بکشی دامن رانا برکاش، تا دامن رانا تو پرخون نشواد، تا دامن رانا تو پرخون نشواد، من ای خبر غم نہیں کہ من قربان بے گایا، من ای غمی کہ دستا ببند پادا ببند تاکہ منی سٹک پٹک جنگا تی پاکیں گود خراب مبان، اگر خونم بریزی، اگر خونم بریزی غم ندارم زاہمی ترسم، اگر خونم بریزی غم ندارم زاہمی ترسم، کہ ناگاہ دامن پاکت شود از خون مالودان، کہ ناگاہ دامن پاکت شود از خون مالودا،
منا وتی موت فکر نہیں، منا یہ چیز خیال ہے کہ تی پاکی دامن خون گھوم پلیت مبی. دومی وصیت ابا جان منی دومی وصیت وَأَن تَجْعَلَ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ وَأَن تَجْعَلَ وَجْهِي عَلَى الْأَرْضِ. ابا من دیم شکین بکا، من کشمکا، من دیم شکین بکا. سبب کہ لا تنظر الى وجہی فترحمنی، تاکہ چوم بھی کہ تو منی دی مارا کہ گندے گڑا ترا بزگ بھی تھی دست لرزگا لگا. ابا جان وقتی منی دیم تھی دیما بھی تھی ابا جان گڑا تو من چارے منی دیما چارے، منی چما چارے، منی دپا چارے، منی رخسارا چارے، آخر تو منی پیتے منی خوما تو منتی خونا دستی لرزگا لگا. خدا حکم تعمیل تو کا دیر بھی تھی من دیم شکین بکا. سیمی وصیت شی وقف عنی ثیابکا کہ لا یتلطخ علیک شیء من دمی. ابا جان وتی گدانا نزد بچن وطار لانکی کی بند گدانا وتی نزد بچن کہ شاید بلکہ طرح ہونے تاگے بھی لگی. دیگی وصیتی منی شیم ان تذهبا بقمیسی الى امی. ابا جان منا وقتی کہ تو ذبح کو گڑا منی ہمیں پشکارا ہونے نہ بکش. اور برو منی بد نصیبی غمزدی ماتے ورہ ببری. وَأَن تَذْهَبَا بِقَمِيصِي إِلَىٰ أُمِّي تَذْكِرَةً لَهَا مِنِّي، تاکہ ہمیشہ دل پشت بیداری ہوتی دل سرد بکا من یاد بکا. اور اے ابا جان کارچا پیسرا تیز بکا کہ کار کنٹ بیتے گڑا من تکلیف بھی. کارچا پیسرا تیز بکا اگر کنٹ بھی رگانی زندگا دیر بھی من تکلیف بھی. موت سختی ابا جان، موت سختی چیزیں. عزیزان محترم پدا آخری وصیت وتی کن وَإِذَا رَأَيْتَ غُلَامًا مِثْلِي. ابا جان تو منی